جمعہ دا غسل کر، جمعہ دا صاف پوشاک لاگن، یہ جمعہ دا خاص، جمعہ دا تطیب حاصل کرن، عطر ملن، یہ گژھِ خاص تھاون جمعہ دا یاد۔ جمعہ دا صبح پڑے تیار روزن کہ میں مسجد نیرن، التبکیر للمسجد۔ جمعہ دا نوافلن مدن مشغول روز، یہ خاص جمعہ۔ جمعہ دا سورہ کہف پرن، چاہے رات پروا جمعہ یا جمعہ دا صبح پہ پروا یا نماز برونٹ پروا، جمعہ دا گژھِ مسلمان سورہ کہف تلاوت کرن۔ گویا مسلمان گژھِ جمعہ دا پنن پان تھاون مشغول عبادت سۭتۍ۔ دکاندارن ونو دکانس مزن تھاو قرآن، چار کل لٹکاؤن سٹن گو نہ ژےٚ چھی تھومت قرآن۔ دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے لٹکاؤن سٹن گو نہ کہ ژےٚ گٔیی برکت، دکانس مزن تھاو قرآن۔ ییٚلہِ ژےٚ کسٹمر یی، ییٚلہِ ژےٚ کسٹمر گژھی، تلاوتس مزن روز مشغول، ذکر مزن روز مشغول، قرآن پرنس مزن روز مشغول، دعا کرنس مزن روز مشغول، درود پرنس مزن روز مشغول۔ یہ جمعہ، جمعہ عظیم پیغام چھ مسلمانن یہ۔